Karbi anglong along ta Swat Sarveksan Gramin ke Pangcheng Hiti long hong pen B kijor ke veterinary pen thang arun alo awi pin pen si kijor pusi SYJ BDC pen akoi kipi Dhansari MSC constituency angkang Lumajang development block pen kachingthur amo kedeng pontang adim along kangpu Kardom Karbi prime time long pen biltar than bang thare harmony pen non biltang ton pen arbict Karbi anglong district water and sanitation committee pen Karbi anglong angkang thepia long Swat Sarveksan Gramin aputhak kedlang chari jiapan kengkam kachijor Water and Sanitation Committee atum pen Swat Sarveksan Gramin aputhak pai ni phai cricket thom arni pen kengkam chijor pangcheng pontanglo team Karbi anglong klengsar pu mate Karbi anglong Jonamas Council CEM Tuliram rong hangaru deng pensi laso sai pangcheng ponlo আমি আজি এখন কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে আমি কাউন্সিল আমাৰ কাউন্সিল ছেক্ৰেটাৰী অফিচৰ পৰা আজি আমি ৰাওনা দিছোঁ আজি এখন আমি শুভ উদ্বোধন কৰিছে আমাৰ অনাৰেবল চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ তুলিৰাম ছাৰে আৰু লগত বহুত কেইজন আমাৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰৰ প্ৰেজেন্সত তেখেতে আজি ফ্লেগ অফ কৰিলে এইখনে এই স্বচ্ছতা ৰথখনে গোটেই কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত 31 আগষ্টলৈ ঘূৰি ফুৰিব আৰু ঘূৰি ফুৰি এই স্বচ্ছ সাৰ্ভিকশ্যন গ্ৰামীণৰ বিষয়ে মানে সজাগতাখিনি মানুহৰ মাজত আনিব আৰু স্বচ্ছ SBMG স্বচ্ছতা ওপৰত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ আইডিয়া বা তেওঁলোকক যিখিনি আভাস দিব লাগে এই ৰথখনে দিব আৰু এইখিনি মই আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও যদি যিকোনো ক্ষেত্ৰত মানুহক যদি কিছুমান বিষয়ে জানিব বিচাৰে এই ৰথখনৰ পৰাই গোটেইখিনি মানুহে গম পাব এই গাড়ীখন কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ চুকে কোণে যিমানখিনি পাৰে ঘূৰিব সাৰ্ভিকশ্যন গ্ৰামীণৰ পৰা যিখিনি আমি মাৰ্কিং পাম এইখিনি এই শৰ্ট সাৰ্ভিকশ্যন SSB শৰ্ট সাৰ্ভিকশ্যন গ্ৰামীণটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত চলি আছে 1 আগষ্টৰ পৰা 31 আগষ্টলৈকে চলিব এইখিনি কাৰণে মাৰ্কিং কৰিব মাৰ্কিঙৰ ভিতৰত আমাৰ যিখিনি যেনেকুৱা ধৰণে গভৰ্ণমেণ্টে মানে মাৰ্কিং কৰোঁ অনলাইন এণ্ট্ৰি আৰু অনলাইন এণ্ট্ৰিৰ কাৰণে 35% যিখিনি আমাৰ পিপলছ পাৰ্টিচিপেশ্যনো আছে আৰু ডিছফাংচনেল টয়লেটৰ ওপৰতো আছে 10% এনেকুৱাকৈ আৰু 35% মাৰ্কছ দিব ধৰক আমি আমাৰ ওপৰত দিব যিটো মানে পাব্লিক অপিনিয়নৰ ওপৰত পাব্লিকে কি কয় পাব্লিকৰ ওপৰত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব কান্থাৰ গ্ৰুপৰ পৰা আহি তেওঁলোকে পাব্লিকৰ ওপৰত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পাব্লিকে কি বুলি কয় SBMG গ্ৰামীণ SBMG আমি যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টত কৰি আছোঁ এইখিনিৰ পৰা মানুহ কিমান উপকৃত হৈছে ইয়াৰ ওপৰত পাব্লিক অপিনিয়নটো কি এই অপিনিয়নৰ ওপৰত আমি 35% মাৰ্কছ পাম আৰু 30% পাম যিকোনো আমাৰ তেওঁলোকে কিছুমান চিলেক্টিভ ভিলেজ ভিজিট কৰি পেলাই চেনিটেশ্যনৰ ওপৰত 30 নম্বৰ দিব এইখিনি নম্বৰৰ ভিতৰত যদি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে যিখিনি নম্বৰ পাব সেইখিনি হিচাপে ৰেংকিঙত আহিব সেই হিচাপে আমাৰ ষ্টেট ৰেংকিঙত আহিব আৰু যিবোৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড বা ভাল ৰেংকিং আহে তেওঁলোকক সেই ষ্টেট বা সেই ডিষ্ট্ৰিক্টক 2 অক্টোবৰৰ দিনাখন আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই পুৰস্কৃত কৰিব বুলি আমি Bharat Sweden kelong arni pai ni phai krep ho arni alir alon pen katalon pon je phan difu gop higher secondary school pathua klamalong sikdang pontanglo Difu Gov Boys Higher Secondary School Pathua Klamalong ke Wangji pai ni phai krep ho arni alir alon pen Bharat adet Swathen kelong arni alir alon pen katalon je phan pai ni phai cricket thom arni an kisikkedang patang pontanglo halabang so arni thang siksa kawedet je phan difurong spi angkang keton kelang asai khiatum pen keton kelang hinta pangching ponlo Student and Youth for Justice Bogajan District Committee atumpen pai ni phai cricket home arni analo apor balipathar along perangke aphan kethana tengke veterinary asai kamatum amethang asai chiklem mangbe pusi akoi kipi Bogajan subdivision angkang pen an hithialong mati hithirupen ke choi hithialong jongdam senang balipathar Bogajan hanjang langso hidipi dilai la pen siluni jan hai hoyalong lohong asola pen ok la pen bi mati hanwe hai hoi
ke jora biha tum arona lo choklim pen likitor kilan kali pusining je la tum veterinary sai kama tum pen alo bi pin pen la solong hong mi ma hinu ma mate aphu ke so ma mate misen ma la ha satlang mate test certificate abi pin pen si aning hangaling jor thap jor fluoretiti la ke chok chep sarang li tum pen ning je la sila hai kadok kawe ke klem thap long aret la ke veterinary sai kama tum tha adai do binong pusa koi pi Basi ke bang jani pen lahai puthak department atung cherok tok la pen along hitia long tarlip dunra mithanga sai cheklem ason te mesenji putaning je la pen jong si veterinary department atung la so sai cheklem clay pulote ke bang jani students and youth for justice atung chingwa ching sai pen sai dengnang kok puta ning je rod atum ta students and youth for justice asong long kachirap kachito dunja phan pachini la pen hitia long lahai kachunam ahut lang pami pen si chunam nang ji pota syj maipu long bomon rok phar syj CC Organizing Secretary James Singh Terang Nobin Terang Chesong Be Lapen Ongber Hansia Tum Ningche Tarlong nilitum SYJ Songpen kahumri dam hutek ponong loje longhong asuke jor lapen longhong oke jor ba biki jor dame alang litum without authority ben si kedam tang ko ani ben dame alang litum chojor bom laspen nilitum karju dam hud alang litum long thanga documents kagos tabe lapen veterinary doctor hin ben dame pachini loje laso longhong asuke jor dame alang litum vaccine pinangji puse alang litum than pachini lapen ladak bale utharong jiman tu kethek long dam longhong asuke jor tumanda me vaccine lapen swine flu kiso doma ave ma lahai kagos tabe abidet asonsin nitum theklong dam lapen la okke jor dame abemar okson si ke jor son sin litum theklong dam lapen dutlang bidame ko ane bepari tum ko ane chiklo hopta ningkan ben jor bom lo tamela dak tame bi god fox to kiso potame alang litum pen paklang kledet bozar committee tum dame la sini tum bozar committee tum ansuning ri lo je alang litum dame la so puthak pot action enang ji nilitum la son thak thak si la khotputi long dame theklong lo Daksuri hazan dame theklong lo sukhanjan long dame theklong lo lapen TDP dilai la pusiloni jalom dame la son ahormu dopik alang litum veterinary authority ave pin mansi la so longhong aso kijor la hai ason amung padopik lapen dak veterinary department tum dame la so puthak pot sodak pen action enangji lapen jong se alang litum prabjin man la so pot action and a politin tum song aron men dame action and po pusini litum pe ahin men pachini lo bokajan district committee Nwalam support fan bertamo Hington Ponixina. Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Good news, good news, good news. It is hereby informed to all the repeater candidates of HSLC examination who are willing to get admission in Arts and Science stream at Kanaklata Junior College, Lanka are requested to collect the forms and prospectus immediately from the college during office hours. The repeater candidates who secured 55% marks they can take admission in Science stream and who secured 45% marks they can take admission in Arts stream. Hostel facilities are also available for both boys and girls students. For more details, please contact 8628 735290 or 8011 97988 or 9678 750 759. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj,
Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, Karbi alang, Theso alang, kecu ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamu piputat bertalang wangtulo. Dhansuri MSC constituency angkang. Pai ni pai cricket home arni pen lumbajong development block ahin pen. Prejam adimalong kaching tur amo. Kang pupon berta kad news along berta nangle. Kaching tur amo kedeng pon tang adimalong an Dhansuri MSC mate EM Pradip difusa pensing pupon lo. Labang sokang pupon ajay mek along DRDA PD Hirolas Milik VDC Chairman Dilip Singh B VDC Bangphu Diprojoti Mai Bangsha JE Jit Ingti Gram Sevak Komal Singh Kro lapen pen ana Bangphu Bangphiatum chitong dun. Kang pupona scheme amo khala ke CC Block Road Chalgori Arong Dimaidi Panbad Ingleng Arong Manja, Bajar Fish Market Lapen, Hojai Nala, PMAY Hem Home Choksi, Valing Disa Garwa Rong, Panbari Kiri Ingleng Arong Lapen, Land Development Lapen, Panbari Chat Puja Adimalong, Longle Kangrai Pen, Kerai Kom Jap Hansai, Kideng Pontang Adimalong Ingpu Ponlo. Lumbajong konsensi ke parlo angkang. Non het nonjong pengkali ke bocah radatum. Dolong kawe ajo kacelenga pan. Tidung katora kacetong nang berta kad news along berta nangle. Di furong supi pen kilometer ketrak an kahelo manja hitipi akung mentune pen kaboche arong arat pini arni anta kacelenga phan thedung akisung chetong nang rinti bomlang lang ik tha manja hiti pen che koinot arong arat tum kacelenga towa kacelenga towarang bong di foroi ke doko ajok rat tum kacelenga phan thedung akatora kachetong nang aputhak rat tum pen pherang ke kahubri dam hut pachini di foroi parai ke do arong arat tum ke pini pen apen le kaboche arong kalilo Setami alang lituma phan council hin pena kirang sot kaching thur amo pini arni anta kedeng pipon avelang. Sorkar phan tuning ri bom pen pini arni anta thanga basai ta kedeng pon kavya jok sai jok je. Manai terang arong jirok ing tiarong bidarong piarong nipali arong pen chenglok ongdung arong arat thur pak pen towar kasalam asai kedeng. Karbi prime time na pansi kang ton ponelo. Dumi thakme kurwang tu.